ovaj problem kod nas, znači velik, zaista imam danas problem u praksi, pogotovo preko interneta, preko ovih mreža i svi mogući sprava i programa, aplikacija i tako dalje. Vi znate da se danas širi nekakve hadisi, pripisuju se, pogotovo oni hadisi kojima se razblaži srce, navede na plakanje, raznježi i tako dalje, gdje se obično se i ne prati šta dole piše, odakle hadis i ima kakvu ocjenu. Za sve hadise koji nisu Buhari i Muslim, 2 sahiha, trebalo bi navesti ocjenu hadisa. Znači to zapamtite, u praksi uzmite sve pravilo. Ako navodite bilo koji hadis koji nije u Buhari i Muslimu, obavezno tražite, nemojte ga spominjati, nemojte ga prenositi, a da ne spomenete dole koja je ocjena hadisa. Ili najmanju ruku da kažete, pročitao sam na tom mjestu, na to da me znam, rečeno je da je hadis vjerodostojan, da je prihvatljiv i tako dalje. Ili šejh Albani ga ocijenio, ili ovaj učenjak, ili oko njegove pouzdanosti ima razile. Znači, moraš reći nešto, a ne tako samo bubneš hadis i bitno je da je on kod Tirmizija, kod Ebu Dauda, a to su nama, to su znači jedne od najboljih zbirki, najbliži Buhari i Muslimu. A šta ćete onda za one druge tam zbirke koje nikad u životu nisi čuo? Spominje neko tam predaje hadis, nikad nisi čuo da ima takva zbirka uopšte. Otkud ta zbirka, gdje nađe uopšte, znači. Nema je, kad bi nabrajao oni 30 zbirka hadisa pouzdani, ova dođe negdje, nema je tam negdje na 50 po redu dođe. Nikad ne zna niko za nju. A mi govorimo ovdje, znači da treba spominjati mimo Buhari i Muslima, znači to bi trebalo biti pravilo, tako se čovjek uči da ono što prenosi da bude pouzdano, da zna šta prenosi. Htio sam da naglasim ovdje da je zaista veliki belaj po pitanju, danas znači, po pitanju širenja, prenosenja određenih hadisa. Vjerujte, ja sam više sitio, ja sam rekao više nemojte mi sad, znači često braća ili sestre šalju, jel vjerodostojan ovaj hadis, jel ispravan ovaj hadis, ja vjerujem kad bi si čitav dan samo, znači danima, kad bi samo odgovarao na te stvari, kako neko bubne negdje, neko etar nešto pusti, i sad drugog zanima, simpatičan mu je, ali ne zna je li u redu. Haj sad pita je li vjerodostan, i sad po pravilu onaj koga objavio, trebao se on da potrudi da nađe odakle hadis, kakva ocjena hadisa. A ne da sad zamara vam daje i učeni da oni moraju tragati ko je šta bubno objavio, je li ispravno, nije ispravno, je li u redu, nije u redu. Hoće da kažem, znači da treba voditi računa svako od nas. Ako nešto objavljujem, nešto, znači vrat se na to što objavljaš, je li pouzdano, koliko je pouzdano, iz koje knjige, ko prenosi, kakva je ocjena tog hadisa. Ili ako već ti znaš da je vjerodostojan, ti naglasi, ja znam, naučio sam da je taj hadis vjerodostojan i tako dalje.